hublay yapi waroki praloki was nyao suk o pat yaki video hau new channel. Te hakani ka video kwa open nyao chapi wadas dang biang katman ni kasngi ha Duriew hapardi ka US wa ka Iran. Te chwa wo sdangi hamdamu ya subscribe your new channel kanang wa yop ten cho phi yo yaki video wa thame te ton sdangi. Hadin wada kantai ka Iran wo yaklam yasuk wa ka US hakasin wa ar. U Donald Trump da tribe ha u ya ka Iran. Way da maham u wo no bom way wo tempadung yaki power plants wa ki yingke nyongka. Way ni kasngi u Donald Trump da ong ule wa ki chipai navy ka US. Da siat way da kso ki yakawi ka jhat kit pnyang wa se lama Iran ka wa tip kam ka toska. Hadin wada tangkhan yaka naval blockade ka US ha Gulf of Oman. U Donald Trump da ong ule wa ka jhat ki navy namo ka warship ka US. Da khang ko yakati ka jhat yong ka Iran. Day wasiat yaka nete wandak so ki yaka. Way da ong ule wa he bha ko. Da jan em ko khandis pa fit ijrong. Way ka wakia kat ka jhat thamahi. Namo kat ka warship hi. Hey yeto wa ini. Mar yadep ka US wasiat yakati ka jhat ka Iran. Nay liang ka Iran le da ong ko. Wada siat ko yaka jhat thama ki navy namo ka warship ka US. Ha Gulf of Oman. Way u foreign ministry spokesman ka Iran da ong u wa myi ki umalinye ni wa attack ka US yaki way da ong ule wa ka US da tangkhan ko yaka ceasefire day wa siat chwa yaka jhat ka Iran way mto hidu itele ka US da tangkhan ko yaka ceasefire nadu wasdang hi ko yaka naval blockade ka wa perchaan day wa ong le wa ka tiren plan day ko wo yaklam biang wa ka US hakasin wa ar te do kini don hiki wa kwa open snyao chapi ya like way subscribe yiki video khnang wa yok ten cho phi yo yiki video wa thame ku blai chbon